barabara jibo kuwa kayambirite kinyotumero ingari ni watiburukire anabani ni bashukuru ye na ukarinya bwashukuru eriyo yonde batu etodori mono nonto bangogera twiteri ekutunyo munda jweto kinyana beto nande batekomba kuthoma bwaga nonto baterinyera bakurerwa nande toizira kuwiriga kiani gya cukuru tone nya twana tonini itongarangirwa mathori yatonyere metho ana beto bongwa barabara ire goko ngare cirejera ku ana itwajitheria ana metho ugategera jojo mpairete aja nande agere nya mathori tugitama mathori ya kwiriga na mathori ya ubakenya na bajokie baombie na batonye skuru batu itothangikite mono guntu goko no ntutege ntuturikagia goko no ntubwa kwethirwa njira ciumerete nare ikenda mundene jo skuru ngari ciukurukira bikibiki na nya muntu noeje muntu teagirite barabara ikurukaira ndene skuru ngo no mwanka ikia tumitonete gutekubua no mwanka teje tumingi na ni mtu na kainya ko kuinga barabara yika kaibauriti utongoria ntero yuba watambaru buruni mtu ana bashukuru yeni watine bunene baridha yu inkuromba tongere beto bonde itukuromba area jeto endunyiroma ibako watanire kiwanja gegeto gya skuru tuirigiro bwaga ora tuthiomboga tweskumawa no tunande nyetha tugwiriga mathona mathori yeto mathori indugojera ithatu yethro ja kuthukanga nandi ko itukuromba thirikari tutetherie kiwanja gegeto gya ndunyiroma skuru ito tafadhali urege komba kwirigiro bwaga kintu permanent atongere bau bange bato support tuirige kiani gya cukuru kinyana arake keromi tomba gocokia mbeko niciato no ntisi akorangirwe nande utokinyete batu tokuga mbu tokiuga tweja tutethwe no ntomonka nande otiara torongi batu tore asiari toreja toande nyage sukuma kirage gekirwa na mutherene tokeja ikirerwa igekorangirwa toande nyake kenyanya geto tokeja ikierwa no ntokotena kuiriga gokwaga kwa skuru kiripotera weru weekend kuma Maburi Mbita wa Kelvin Kimathi. Siasa cha mwaka wa 2027 nichionekete kwa njiri ya kugwata Mwangi ntere cha Tharaka Nithi kirima muraja gucokia nkatho ntere cha Tharaka pamwe ba MCAs ibonekete nandi kwendekithia gicigo mbunge kya Mara kujukia giti kya ugavana kiri kithurano kya mwaka wa 2027 araba kwendekithia Kareke Mbiuki kujukia nkathi cia utongeria nyuma ya Onesmus Muthomi njukie kumaruka Paul Wakabithi atariria ikire nyambura cha gucokia nkatho egoro MCs baba Tharaka Nithi barakomanire arasiasa cia giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi rawatire Mwangi MCA baba Mara bakionekania tayari kuwa baikirite mutegeturo kimwe kiri kuringira ndembe mujumbe wa Mara Kareke Mbiuki ulete mujumbe arathurwa maita maingi muno Kenya ni kuma Mara maita mana kabu kwande tutajia museso linga ni kale kwa Mbiuki loe na leo anto ba Mara ne tulamwele lura lwa kuthiuruka Tharaka Nithi kaunti onde kuma chuke gamba ng'ombe kuthi Tharaka kuthi Gatunga abuthomirie bo wira luta kwa bo support kare kwa Mbiuki eja gukupa mulugurire eja akebulutagira maendeleo akija kanangetebu nebo kwenda gani bugakaribisha kare kwa Mbiuki experience ni ombi the best teacher ne mwalimu ura muge nonto obo gochokwa ni kwana nyawira baku nebwega kwa gwo tuyare obo choka jo maita mainge okogwata kwa gwo ngabana na tutakwenda kumiareria muno no to experience is the best tukaraira baraba duwe maita mainge tukana ngabana na Kareke Mbiuki akalande tubange gete na nkabura twathimo no experience twena baba yao Kareke wa Mbiuki au ni wanko natwerekere ona tugatarira tha ino no gatucinda MCA Marimanti Mheshimiwa Kennedy Kamunyonora ari chairman wa CDF ya Tharaka kire kibindi kurukumbera tira twika MCA kire MCA batano kumantere cha Tharaka barabara ari nyambrani inono ewe nkara rugamire chigina kuga mujumbe wa Tharaka Gitonga Muruga no akubwira giti kya gavana wa county ya Tharaka Nithi kire kibindi tukuwata wito kugwe mu Tharaka na of course ti just any mu Tharaka twina ora tried and tested matonge
na MP wetu wa Tharaka etagwo Mheshimiwa Jinji. Atambita na ugitiri MC wa Mukothima Mheshimiwa Lukunyaga Marengo noe agitangaza murugamo wake. Tania shetani afanye nini? Tuimbe wimbo moja ura Murungu anointinte no agatuika mutongoria wetu, wegwi Kareke atuike ngavana, wegwi Njinji atuike ngavana, kanoro kegwari punga Murungu arothete hata. Hiyo ingine ni Mungu na inu yengi kura tukaikuringa na maneno itakuwa hivyo. Bwana Kareke nkwenda gukuromba uye Mukothima nontu Mukothima tito tharimaga Mukothima ni Israeli. Gutire mutongoria guma Mukothima aura kanendama. MC Wandia Nkodi Mheshimiwa Leonard Gitonga Kithukano agutwa Kiringoni. Mheshimiwa Susani aliana wati areru mbiye. No akorota gakwaririe madam nontu twaina wanara. No akorota. Kala buru akiria gutiko yakoba kuthugari. Otie mtu atema ono makuthimbe. Lakini utongoria umwe wao aithare akataria no atuika mbio. Governor Toma. Erondo na bangi baka ende wire twitigiria tukethwe. Bukwero amware no ngakethiro na nto baingi okethiro muntu umwe na we na thina. Toma. Odo mangato kethirwe thikiria ari bukethwe mwicho ni tuinde twakandiro twamwe kanata. Ndakachie tu na ari baetu baba kwenda gitikia ngavana tukabarombera Murungu abatongorerie. Na bone kandire. Eka ukinya time enu igakinya gakuoti bwa muntu na ono ndingire ndebea. Ona nyuri gitwa kithukande na mono ma. Bego ikitharake kiwa ikaro kimwe tio ya wambui. Era tieto kwenda kuburuka tuthi bunge. Na ntigira muntu ungi na nkondi no aruta eno ya MCA karatha. Kendabo 10 guge bwa MC wa Gatunga Mheshimiwa Sylvester Mutweri Kirinyambura ino. Tharaka Nithi County, we are all equal partners twina shares. Urare Gatunga ena shares yumo na urare Karingani na urare Wandiere ngi ya Tharaka Nithi County ituchubo twinde bumwe. Tware uchubo bwega twinde ukegwa tukirira na tukauga akakwira wari kureka bota monanire ya mwene. Marengo akira Mutwiri ati abateri gutuma ndugu embega na Gavana Njuki ni kingo maendeleo mamba kuira bwa Gatunga. Gutire kite tupeto ya kurutanio maendeleo. Wira yetu ikuromba gobora bwigirwo Mheshimiwa fulani aria au gatito aranjara tukaromba. Nonto anawe muntu muromo kara kuthigo chwa mwakoro no kwa mona. Tomo ngocheririe. Na ochere migamboro kagweta kenda wona gintu. Ende ngavana wetu ari yaku tuthi yakwaria no gombero ukaina gombero bwega kenda wona gintu wino kiria ntu baku. Na kenda twaruta gwira ora ana baba ngibetu batie to nyuma. Mutharaka ugaga nketie maroro daga. Imetho tune agia ukagia maroro kiore MCA tenio ndi nchamba ntitonga tafadhali ndugu yangu taumia kuja pole pole tuchwe maendeleo tutethia ntu baba kuthurire kura. Wonagie Sylvester muri orothaga Mheshimiwa, congratulations. Kiatho giki kiri MC Batano Bachuka bairiga kibo barakinyithirie Nyamburani ino. Mheshimiwa Anita na Mheshimiwa Gaturo ora barayanirie na Gavana Njuki ntubore bwa mwijuguro na butiathanagirwo nuntu na mwathi. Nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Bito Paul Gwakabithe. Gikundi kimwe na rieta Chogoria Development Caucus ni gichumiritie kuwa bagachitanira kuringa njeki kithomo wodine ya Chogoria kiri gicigo mbunge kia Mara ni arabugiete nyuma ya miaka mingi bo barenda kurikanwa ura batethererie gukiria kithomo tere. Tuga wega ambageria mujie turanjite kwambiria Chogoria tutrimane turie nate tukaomba kuleta witikio na kana wirigiriro hope in our society through education, ko encourage education. Na tuauga education tutige kuthaithiria kirathi ni kuma grade 1 mpaka grade 6. Education ni konie mtu wonde, mtu mugima, mtu munini, mtu mwethi, mtu mukuru, na ku-educate antu how to believe in themselves and to be the change they want. So that tutige kugaga tunaomba serikali, tunangojea, tunafikiria tuetethie twingwa nikio tutuike kielelezo kiega gatuku inauguritaga kintu gitagwa Chogoria Education Advisory Board iria igatutetheria guku ground kubanga mauntu ma kithomo. Nitukwenda gukiria kithomo to another level kulingana buria huku kukari tuona to meet na to integrate na antu baguku nikenda tumba kugwata maono mao
kumba gukuria kithomo ithiitho twina antu baguku nontu baguku nibo bena background nibo bakumenya bakaomba ku identify weakness kuria ile na due diligence kuria kwina need. Bwa mbere buge kithomo kagita kaingi kithomo nikyo the biggest equalizer ile twinayo na kagita kaingi nturani jietu urithio kethira kwina ana baumite mujie wa jojo kana mwana baumite mujie umwe be orphans na kuma turani metu ni twijitha challenge ide thagwo iku no kethira ona tuketho twina basari sira tuketho tukibanenkera ukethira ite sufficient ja kwitho tugihakikisha mwana wa kuthoma comfortable na mwana wa kuthoma kuma kiambiria nkinya mwisho. Na makiria mogu ni mbugaga mbithitwe mbombete kwitho ndi mukinyu tubwa kithomo na kwogu passion ile ndinayo nene ni agwakikisha ati mwana wonde egukuchogoria uria akumba kwithwa ena passion iwe kuthoma kana akiumba kuthoma tumu support nikenda ethwa kithoma kuma kiambiria nkinya mwisho na nikenda twambirie gukuria bururi wetu. Kirenteto ingi na ndiura ni mubunge wa Ekuru County ya Meru Elizabeth Karambuka ile mianorite thirikari gutigira ni gwaka cibitari inyingi iri gatungatira ajie bathi na chamathugani akiuga thieneji ni cionekete kuongereka anene. Anthony Kathenya gatumenyithia iria twita gichunku mental health na mono ke arume kana twana inya twatwije mono arume bonthe ura twita na gichunku male untu iban kuona ibaba kwa affected inkuru Kenya ari kana ekuru ura ndingiromba thirikari nuntu mantu jaijetu na twinajo na ana betu mono kwa twana twa arume ni untu ibaba kunywa ndawa bakunywa bangi na inya tucobi tuthuku na ingocokeria our deputy president Rigathi Gachagua nkatho inyingi muno nuntu bo kwambiria fight ewe nchobi u na inya bangi nuntu nandi ikanyihia nuntu rianda ari chukuru twerta prevention is better than cure so inkuromba thirikari na njira njega muno na njira nene kibaromba ketha tukwithira twina cibitari psychiatrist na psychology na nya counseling amwe o county uketha kwina cibitari ja Mathare ikethira nya batithira bakika wa amwe na babangi bajitwe yakara ja Mathare nuntu Mathare no etikung'ana nini muno kwa antu bonthe batikumba gwita no na muno antu batikumba kuria batikumba okinya nuntu utina mbecha kwa uketha kwina emwe Meru nya ukiumbuka tuketha twina engi Maua tuketha twina engi we satellite kenda antu bakithero baikinyira kwi wiki antu bao thina cia depression na stress ni karikite muno ntura yetu ya Kinyaburi kuri antu baingi batithwa baisasawa kwina thina inene muno batu antu ba Meru naja itaka twatiganirie gukara uria akuru bakara mbere muno kurera ana betu babethi muno kana kaiji ibuije ekuru baeja na kirira Kimeru na ikyo ona ari ne ekuru bange baikura bwega nuntu bakwe bakirira iba ojoe na bangina na inyama antijao batu antu ba Meru antu arume itaka twatigirira maisha jau ari akuru betana bakambiria kunenganira nkwagaya na nkwagaya ni ara wita ukariria akuru bangi okere sora mantu jakarage familia na nde itamukuru mwa njewe tamaketi achoka kairinja kutina kanya ga akuru bwariria nturene nikyo kona ekuru bakiongereka kimantu amaingi lakini batu antu arume tutikuongereka kimathuganio nenya kimikaririe na kinya kina mantu amaingi kintu kia mbere kila kirio kantu arume na ndi tukambirio chokanira kairi uria twaturaga twambirio karana thaka cietu nontu nandi thine eruma kira akuru bakuru ikeja kire antu babethi kwi generation imwe iri aja itathwo wega buru mantu ja nkwagaya cia Kimeru na nkwagaya cia Kimeru imekaririe Mumeru
na muno mikaririe ya antu murume nja kira nkuona giki ntu giki nene muno ni ati mantu ja depression na stress jariumania nuntu batu antu arume ito aregere na ndiko jukia position yao twitho itu tutongeretie ntura itu tutongeretie nja itu tutongeretie maendeleo itu tutongeretie makanisa itu tutongeretie mashukuru tujua ambiria kujukia mantu kenda kwitha tuna opportunity ya kwaraia na kuthithia mantu i conversation tubwire kumekalera nthi twari turi Ameru na muno nayo tukwariria turi antu na ala buri kenda antu murume achoka kanyene okala kawe ajokia mantu janja ajokia mantu community tantu arume Kazo cha mwanya kirigwa mutegeri tanambira kurumira ntuto chetu tuchokerete nyume kagitate kuraja na ntuto nkroki kebebi mutambo. Marieto Betawa Penina. Gogeje ya kinyozi nekwa iteandeki muntu na gitumikia mpamberia ngogeje anda tegere ndona gutena opposite gender baba ingi baguta ngogeje na men bendeterera baguta ngogeje opposite gender challenges chango ge kembere kwewo keja janto murume ejedere muko kwenja aigwe tekotumbo mitrango gura ko batere lakini itogera yora imungera yora mpombo mwira no uninde mokara no mpombo okwenja na okaigwa comfortable odi mpombo kwera ntoba beze ngogeshi kuna ngogejeje eze kwenda manto jama ingire enda tu okamenda na ogetikia no onde kwa nteko etikia kwe mtomba kugo tengo gero na kiomba kwezero ya no itengo gena njarasi Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university guchiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingere thimo gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Bwana ntubagweta na mbere kurumira nteto chetu tugichokera kuruntigwa kumantere Galili ntere ya athiruga itine bejete amona kuromba mubunge wekuru Elizabeth Karambu Kailemia kubarikana na kubagaira kigina kya GAF kenda bomba guchiukirio turo na baritarire baba inge bawe ni batiga kwa kinyamarone nyuma ya kurubao kwethwa bakibatiga Marion Karuge nawe na report ija. Ni kuruntiwa baikundi kia Galili kuma wandini athiruga itigicione mbunge kia Gembe South baraba kuromba mubunge wa ikuru akaunti ya Meru Karambu Kailemia ubatetheria na kigina kia GAF kira kitethera cia ikundi nikenda bambiriria kamurandi karaba kethro bakirira ucionera na koganto nontu baukirio turobo mwazimiwa wetu Kailemia itokulugirita mathina maingi muno no totwa mami wetu ituibuya kinya ikundi ibi utethwe thirikari lakini batu kuma twakarere nthesa itia miaka ya komieu utebio tuona utethio ke kuma na murandi wa thirikari nendo no tondaike ni to kuibwa atere kwena
kwena otethio bo otethio ngekoro kana murandi wa thirikari yogweyanirete na manto yorethi kana mbeca iri kwenwa cia ngavu ito mama wetu itukwira atiri Kailemia ito karambu wetu tukwira na tuinietie ito tulaithirie twengekoro ntiwa saindi ekira one otwathiri buri gundi gra binge bio otethua negenda batu tukabaindika no tunaturi masinani tutiona bio totethia tutiogerete tweta mundene muntu weta kwire merie buti batu tutiona kinye kumira kuritira kinye mumembo orongi ekoro ntiwa no ntu itotieri kinya atwatiro nana na kinya abayoyo no tutinabo na niana bamwe tuthomethetie nande mama Safi inku ati wewe omba kweya ugatutethia nao ugatwa kinya kintu kira kiomba tutethia kinya watutethia na kinya ombori mburi tukaewa turi kundi ni ntukiomba tutethia na tugeta itambere saiti oyara turi ekoroba barua ni bakulukira thina na mithangiko emingi kurera toyoyo turabatieri mesie nonto bakwithwa batina kainya kakwana na bakeya kwatwa njara kundine kibomba ukira na kurera nsiaro izi batosumbuka kuru ni basafa muno le atosemenie itobwetha cia gatebo banking ka siringi 20 na twabwethia gatebo banking ka mwiso wa mwaka tukaona byakura kamutu mwekuru kana nako lakini thai tutekinyete mwiso wa mwaka mwekuru ya taka 20 kana thukumire areta kwatweka ate na kwa kundine ari ora kamutu kana kaura kamuthoto aeta nako twana turatieri ne ana bana kona bia twana turarira otewa twana twe ni twetawa hatu twetawa na tukerwa kuri bejete ageni na ibejete na kena itwete batwe na ratweta otebyo tuona na ito China na temea bito China ito kurara kinyana mpara mami wetu ito karambu Kailemia itarere ari thogio ile thogire tenge korontiwa na ngora we na muntu gomatoka na kibunda ninde mwe korontiwa ruarere inandeta komatoka itare no kuona ora usumi bokari tote kuona inya bya kuria kinyoke akwethira miunda yetu era turima ne turandete mpempe na mingau tutena mpempe miundene tutena mungao mundene kinya thai mama Safi batwe siro twena mpara ito kuromba na njirembe na geteyo kenene mama Safi kuringana na wendi bwaku pura turakwere kura kwanza muno turi ekoro twena nkoro emwe ikotokwira atiri mama Safi turikane nkiripotera weru weekendi kuma Thirũga Gembe South Beta Marion Karugi wa Kenywa Mutheja ntasona njira endi kungucokeria nkatho cia mwanya mutegeri kuona kanya kugwatanira na woni nteto ingi na njira enkinyaniru ni wona cheringa themo na nusu wita na mbere ukenera mibango ya Weru TV Beta Wantinyari Kenywa.